Vidiš? Glavo dol. Dilo sem zlomil. Dilo sem zlomil. Misliš? A imamo kaj silver tape ali kaj? Kjero? Jaz sem tule z lopate, ej. Pa nas sploh ni bilo nobene sile, ne, tam sem malo en kamen sem zapeljal, ampak ja, to pa definitivno. Pizda, mat. Sej, po moje, ko smo dol, se lahko po eni smučam, verjetno, ne? Se tle bi tudi podrsal dol, ne bi? To je bi. Ha? Pa to je ne možno. Jaz tudi ne moram verjeti. Sam jaz imam ene rezervne dile v avto, viš. A res? Ja. Samo ne bojo prav meni. Bojo prav. Bojo. Tu pizda. A kaj si nabavna? Mah, ena skalca je bila in se tako podrsal, ampak je... Nič takega. Nič takega, no, ni bilo nobene sile. Ne, ne. Zato je. Lightweight. To je pa res lightweight, ja. Fuck. Ja, nič, tudi če jo malo potejpamo. Lahko konstrukcijo prečekiramo. Ne, moramo jo potejpati, samo lahko damo kakšno stvar, tudi ravno. Na, tole moje lopato pomogo. Če je step, če je okrogla. Pa kaj, kar okoli, tam se hitro reči. A pa karabinca kva, kaj s tem kva? Kaj če jaz probam kaj tako smučati, pa damo, ha? To zdaj nam nič držala, veš, brez veze. Ne, ne bo. Daj mi na nahrbtnik si jim dal. Drugo smera, veš? Ne, Kot jo bolj držno. Tako bi jo mogel pretepati. Dajmo probat, no. Bolj zboka nič. A grem jaz kaj malo dol, Ej, veš, če se boš ledu izogibal, bo silver tape držal, ne? Ja, čak, daj. Daj, da ga dam. Da se ne da že tle, a veš, zaradi tem smučke. To bo noč dobro, veš. Daj, okol obrn. Ali pa tako, daj. Sam ti še obrn gor, no. A to? Se pa nam mogo zapeti. Ne, čak tam. O, madonce. Pa se tem posnet, se mi zdi.